So now, idinapalabas, na isuro ka na kayo about receiving God's promises by faith in Christ. Amin nga promises of God in Christ, ket naited ka na tayo. Iso nga kailangan nyo nga kitaan dagidahin nga promises of God, uray kas ano kaado. Daday nga promises of God for us in Christ, ket naitedan ka na tayo. So if you have Jesus, you have all that promises. Pero di kailangan lang bilibam, amwam no anya diyay, and then i-absorb mo nga kukam diyay, ingana nga may register kan ka in your inner consciousness. Nakanayon ko ibagbaga, hanta yung agpatingga, iti hid knowledge or hid faith. Haan nga hid faith, ti faith, heart faith. Kasi heart faith, that renew na your soul, your mind, will, and emotion. So nga oray jay riknam, oray jay emotion mo, amuna nga da jay nga promise kat kukwana if you have that knowledge. Iso nga, handa yung agpatay-patay nga gaputain bagak nga amin nga promises of God kat kukwam, kat saan pa lang nag-register keng kadaday, haan nga ni-renew ka panpanunutam ken reklam kat isarsardeng mo. Because, haan nga ag-click ijay. Ag-work lang, daytoy nga promises, kadagiday agbibiyag iti faith. Nakas ni Abraham, nga naala na the blessing of God by faith. Kati mamati akas ni Abraham, mabindisyonan, akas kanya na. Pagkatayo man, amen? Amen. Hallelujah. Kailangan, i-kaya makikita iti, I know nga you are so interested with the word. Amen? Interesado kayo na, isong natatal na kayo. Ngam, mayat mo lang, ay baka mga, amen, that's mine. Aday? Kukwak diyay. Amo iso ti kas-kastami, no adak nga magmagnaw, no ora adak ti lugan. Yes, amen. Kung kuna kay day, spirit ko, spirit, soul, and body. Kasi ti faith, ingana nga rin yun na even the feeling of your body. Gana rin yun na the five senses mo. Dahil tunay nga faith. Iso nga aduti kung kunana nga dapamati na nga, apay nga haan nga go-work. Apay nga haan nga man-manifest. Because hid faith, pailang da dyan. No tunay nga heart faith, ag-work nga ag-work. Haan nga mabalin, nga haan nga ag-work. Amin nga kita nyo nagbiag ti pamati dito'y inapresyar amin ni Jesus, in release ni Jesus ay pinatida, according to your faith, be it done unto thee. That the answer ni Apo Diyos ti faith. Nung makita yung when He saw their faith, di nakita na di pamatida, binangon na da dahil nga masaksakit. So nga kailangan makita ni Apo Diyos ti faith in your heart. Amen! Hallelujah! Bagatoy manan, ti Amen! Amen! Naibagak ti Amen, bagay ti Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise the Lord, palakpakin ni Jesus. So, amin nga promises of God in Christ, kukwa ti believer. In Christ yung alaan, kukwak na ito in Christ. Natawid ko aming nasanikwa ti Ama in Christ. I have the power in Christ. I have the authority in Christ. Amin adake ni Jesus. Natawid ko, hindi na-receive ko ni Jesus. Kasi di confession nyo dapat everyday. Okay, so, ituloy ko i-dime. Kailangan dalon tayo more and more about faith. We need to be filled with faith. Kailangan mapno tayo di pamati. Dito yung Bible dati full of faith
or men nga full of faith, ket adamot kay saan. So, ano yung Bible, dahil makita tayo nga full of faith nga tao. And then, kaya't ko di dyan nga may sakit dyan. Kita nyo ka di, uray syakmat, kasi kumat ko yung saan. Ada ngay lagi dyan nga kapanpanunutan tayo gamin nga, awan pa eh. Kat no kasday ka, awan na, awan ti maabot mo. Hanga kaslakin ni Pedro ngayon, no, aday baga ni Jesus kat, yes! Numagmag na ni Jesus si Jedrom. Ibagaman no, si kadatan, tumagnaakmat kasday. Ada kami ti Christian, nga kayat nang ag-experience. Ada mo ti Christian, haan nga ag-kutkuti, wano awan ti desire na to experience more about God. Nga ada dagiti Christian, wano nang resiban kini Jesus, nga agpatay-patay ti pamati na, nga ti pagtaltalkan da jay sarili da, kakasya awan pa'y. Naibagam nga maawan imposible kini Jesus. Ngarod, apay siya ka, panay imposible matan. Rumangay tayo! Adamat kiha nga rumangay nga kaskin ni Lazaro. Demonyo adi data nga nang sasanggal king ka. Nuhan mo nga i-overcome data, igagalot na ka data, awan iti pag-improvean ti life. Isungat itaw kasi ay, dadati awagan da iti Bible, nga pessimist. Pessimistic. Pessimist. Dadati always negative. Haan nga optimist. Optimistic nga tao. Nga always positive. Kailangan nga ti Christian always positive. Sa ti Apo Diyos nga binilib tayo kat isu ti positive. Amen. Kailangan nga agbalin ka nga optimistic nga pessimistic. Tati tao nga ron nga pessimist. No agnegosyo, kuma, ti panunuto na. No agnegosyo ak ngay, tamabangkrap. So nga hanan nga in try. No ngay, no agristauran ak ngay, tawan mangan, kat mabangles. So nga mali. Panay amin kasi ay, nurumwarak ngay, aday kwa, tinasadot, kunanay di panunot na, kunanay di Proverbs, nurumwarak, baka dalyon, ket kanundak, so nga madinan nga rumwarak. Panay negative. Nagpasturak nga ikatawan ka nagkatmatayak. Ayawanin, kasi. Isu nga, handa tayo nga dinesign ni Lord nga pessimistic na tao. Dinesign na tayo akas kanya na image and likeness na. So you need to overcome these things because that is an evil spirit. Kayat na kayo nga i-control. Amo yung handa ka makontrol ti devil, nuhaan mo nga kayat nagpakontrol. Katitao lang nga saan nga babalin nga i-control ti devil, dadjay mapno iti kinadiyos ti Diyos. Tagida lang ti haan na nga kaya nga i-control. So kailangan nga mapno kayo kini Apo Diyos, tap nagbalin kayo nga optimist or optimistic nga tao. Be positive. Amen! Kita nyo kanyak nga kwa. Nugit kita ito sarili ka sa human, I am nothing in this world. Pero ada ti positive in my confession and my thinking and my action. Apay nga dariyay because I have God. Ni Apo Diyos ti gapuna nga ada dariyay nga positive nga panunot, positive nga confession, positive nga action. Ano kung matamamok nito yung lubong? Nga maapay, nga I know kung nakajay, may spread ko na ito yung good Diyos because you are within me. Ado ti mang believe because sikat kadwak nga agpipreach. Ado iti magasan because I believe in you. Tinang aramid
nga positive na giday confession ko, mind ko, ken action ko is God. Amen. Kat isuna niya spread the good news. Praise God nga may sa tayong ususaran ni Lord in these last days. Ano di kakadwa tayong mga pastor? Itaglawlaw iti the whole world nga maper-persecute mat nga kaskada tayo tata. Ba't kailangan dang agbalin nga optimistic? Amin tayo. Amen. So kitaan nyo, in-install tayo manan. Dahil may isang outreach tayo dahil silip-sip. Amen. And then, hanggo lang ikuha gamin day outreach tayo day Hong Kong manen nga maysa, ijay Sherlin. Pero nag-start lang. And then look at the human ability, that's not mine. That's the power of God. Nag-work in this ministry. So I believe I can do all things through Christ who strengthens me. Dahil dati optimistic nga tao. Kasi kayo kumangamin, amo yung nga maka-work the Holy Ghost, sana nga i-confirm your doubt. The Holy Ghost sana nga i-confirm dahil ta negative confession your negative mindset. The Holy Ghost saan nga makikampi ti wrong. Tikampian na your faith in God, your faith in Christ, your faith in the Holy Ghost, your faith in the gospel. So, kaya nyo ba mga work the Holy Ghost? Pag-workan nyo by your faith. Amen? So, we need to be filled with faith. Kitaan to dito yung dadagri, men full of faith. Okay. Kailan mapno tayo di ba mati? Amen. Acts chapter 6 verse 5 to 8. Tapno agwork daday amin nga promises of God kat na-receive tayo in Christ. We need to be filled with faith. Mapno tayo di pamati tapno agwork tayo ito'y. Hallelujah. So nakita pa'y amin nga in Christ bagik na dyan nga promise. Takayungay. Hallelujah. Bagik ti health, bagik ti blessing. Amin kasi gamin. Hallelujah. Kan fisyo gamin. Even your health. Hanga gabutan, nakita yung by the stripes of Jesus, I am healed. Kat di kayo pala naagasan. Di pala nag-work the healing power of God. Sarsardang yun. Iso nga na doon, even papastor nga doon kat na umayda no umisan, apay nga ta pastor, kunan naman iti versikulo, nga by the stripes of Jesus, we are healed, nga apay nga ado ti believer nga masaksakit. Apay ga po ta na isusurat gaminan kat agwork, itay biyag ti tao, the word of God laeng agwork by faith. No haan nga mabilib, ora na ited nga parabor, haan nga agwork. Soro-sorok nga ti grace agwork lang by faith. No biliban li tao santo agwork ti grace. Iso nga, you are saved by grace through faith. Hanay baga, you are saved by grace. Uston. Ado tinay tatatak ti lugan, saved by grace lang. Hanga sa di verse, saved by grace through faith. Amen! Iso nga ka nag-interesado ak ti faith. Bagay man, faith! Oh, Ilocano, pamati! No mamisan pa nagtalok, kuna na trust diya yan. Iti faith ngamin, kuna na adan, kukwakon, kuna na. Dahiti panunot na. Adan kanya, kukwakon, kuna na. Ngam no, umay to siguro ti panawen, kuna na namnamariyay. So nga ado tagbibiyag, haan nga ijay faith. No, i-cross-examine mo jay bagbagada, haan nga faith. Day bagam nga, nabindisyonan tayo mat, ngam apay ngay, basta dati apay ngay na, that's not faith. Tati faith, awan ti question mark na.
No kuna nga kukuha na, no question, no doubt. So examine your faith now. No faith kaya go work kunuhaan. Dadyan nga rod, dadyan di ka po na balbaling nga powerless teachers, taha nga talaga may suro what faith is. Iti faith ket adan kukwakon ko na. Nga di na pa'y nakita ti physical nga mata. Dadya ba ti healing yo? Nasalun atakon. Naagasan akon kuna nabawan no. Apay ngay ko na. Iso nga siya kana ka sumarding yan ang hangakas jay ti mind ko ken word ko nga kukuanan ti health in Christ. Ta naibaga-bagamot basta ni Jesus ijay bagim adan ti salunat. Kitaan nyo ko, liyay. Ta ni Jesus health awan saksakit na. Medicine and pure health and powerful health. Inabak na aming nga demonyo. So aming nga sakit nga demonyo under His power. So santo nagbabalay dito lang mo ni Jesus. This body is His temple. His spirit nagbalay ditoy. So anya nga tinagbalay nga uday bagim. Dito lang mo. Day kat ngamin apay gamin nga health. Si bagbagak health. Sino ni Jesus health? Kat nagbalay ken ka, nya tinagbalay ken ka. Namapay nga tirikrik-nam kat tinagbabalay kat cancer, ulcer. Apay nga tirikrik-nam tinagbabalay kat demonyo. You need faith nga ni Jesus tinagbabalay ken ka and then health ni Jesus in your bones, in your marrow. Apay nga bagbakla ito Nuapay nga, saan ka isaksako ka na kayo? Nabiliban nyo nga ni Jesus, He is your health. He is your long life. Because adot is your shortcutten the enemy. Adot ipatpatayan ni Satanas si saksakit. Nga di da pa'y chimpo kuma. So kailangan ag-reign ni Jesus as health in your body. Abay magbak ti long life ti promise ni Lord the Bible. Amen! So nga, saksa ko ti healing. Umatindar kayo day divine healing school tayo di Baguio every Wednesday. Hallelujah! Kita nyo tara aramidan ni Antichrist at ta. Bavirus, kano kwa. I don't believe if any viruses nga abakan ta ni Jesus. Because ni Jesus, inabak namin nga demonyo ti virus. So, ano makitam da jay nga Jesus in your spirit, soul, and body here on earth, hanggang agbutang ita. Tanibot-bot ngan kita tao ken demonyo. Bot-bot ngan dati padadang tao. So, nga, by force ta numadamdama, dagiday kwan ni Antichrist, but we have Jesus. Hallelujah. So ngayon, encourage ako lagi pa pastor. Iti live stream tayo na kayo nga kakadwa nga pastor nga tunay mang believe kini Jesus kini gospel. We need to preach now signs, wonders, and miracles today. Tado ti church, mauawagan nga church but no power. Hantayo ko makikampi ka dagadahe, tati church full of power, full of miracle. Amen. So na mabanda yun yung full of faith. In Acts chapter 6 verse 5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith. Nakita yung the word nga full of faith and of the Holy Ghost. Duwa tinapno. Kaniya na nga
karga dito faith and Holy Ghost. Pero ti topic ko, they full of faith nga tao. We need to be filled with faith. Kailangan mapno tayo di pamati. Amen? Yes. Sino ba'y? Ni Philip kinadumabay. Pero, kita tayo day word nga full of faith. Verse 6. Whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. And the word, and the word of God increased. Ano di kaya nasa when the word of God ket nag-increase, nag-spread. Amen. Nag-spread. Ket adu tinang believe. Tain maduti disciple in Jerusalem, and the number of the disciples multiplied, and Jerusalem greatly. So nag-multiply. Abay, talaga dyan nag-preach, full of faith. Amen? Hallelujah! Ibagbagakon, naglaka ti mapno ti pamati kay sil-sil ka the word of God. Kakakakan ka. Susup ka nga susup, absorb ka nga absorb, inom ka nga inom. You can have it! Yes. You can do it! Yes. Amen! You can be filled with faith. Yes. Amen! Idi binaliwak na dahi nga kaban panunutak mat nga kunak. Yes, I have the Holy Ghost. Iso nga mangyari kanya kreta. Idaya ka na inspiran to go deeper and higher iti panagbiag ti pamati. Iso nga nuhan nyo gayang mabiliban nga nalaka tada ni Apo Diyos hinderan ti enemy de kastayo nga mapno ti faith. So nga raday, pati raday, baliwan nyo ti panagpanpanunot nyo, baliwan nyo ti approach nyo kini Lord. Be positive. Amen? So kitaan nyo, kakadwa tayo nga talaga positibo. Positibo na ti confession. Positive thinking. Positive action. Isuda, ti pag-workan, iti power. Suda, ti pag-manifestan, lagi ti promises of God. Ngam jay saan nga kut-kuti, isuda ti umap-apal. Haya. Sambal ni Peter. E dadangaron ni Diyas si jay danom. Kuna ni Peter, sika pa nito, Lord? Yes. Siya. Kuna ni Peter, ibagaman nga ron nga magnaak dito'y danom. Sige, may ka. So, nag-step ni Peter iti danom. Ngam di kakadwa na nga 11. Darang agboy-boya. Handa nga nagkut-kuti. Awan man lang mat iti bumangon. Ay, ura siya kutasi, kalang aya Pedro mat. Awan. So, ada ti tao nga Christian nga mahilig. Uno, ada anti-faith nga action. Nga ag-step in faith. Kahit mo ba ag-step in faith? Ada ti agbuy-buya lang. But I encourage you in this ministry, hang kayo lang nga pa rabuya, come on, walk by faith and not by sight. So ni Stephen full of faith. Kaya pinili na nga nagiday. Even Philip. Plus naging apostle. They are men of faith. Full of faith. Ano di full napno. And then dinapno na di pamati in spread that the good news. Nag-multiply the disciple. They Jerusalem. And a great company of the priests were obedient to the faith. Patuyan papadi na mati day the gospel. Abang yung baga na pati papadi kat aduda tinainayon nga nag-obey ti faith. Kita nyo? Ha? Company of the priests, plural, were obedient to the faith.
ti papadi kami nili, so that di parisiyo, so that persecutor, nakadwan ti government. Kanya tinangyari di, adun na giday, man full of faith, sinmurot jay company, group iti priest, nga haan nga mang bilbilib, ili ni Jesus, nga isuna di Messiah, nga isuna tinangilansa. But after, nga nag-preachen dagiti disciple awanan ni Jesus physically, adon ti papadi nga sinmuro ti pamati. Kasano mangyari na dyan? Pabayan ka dagiti men and women of God nga full of faith. Amen! Hallelujah! So nga, oray papadi, hanggang yung mabain, i-preach ni Jesus. If you don't have Jesus, you will go to hell. Kaya mo yung bagay? You need Jesus in your life, even you are priest or bishop. Because there is only one Savior, Jesus, who died for your sin. Amen? Hallelujah, hanyumat nga kunapiman ti papadi nga kwa, idinapanak di kapangan, labang kami, apiprisa kiday, ada ti padi, nga nakijoin. Isuna ti paraimin. So nga do ti papadi mat nga, because ayayatan mat ni Apo Diyos na giday, kaya't na nga masave na giday. So idi inlead ko ti salvation, may sa di padi nga kapigsaan, nga mangsurot, idi acceptance. Amok na dyan because nagapuak nga ro di dyan. Anak nga padi, siya kay sakristan di padi. Pero nabuo na ginat. Iso nga dati papadi, kaya't ko iso nga kasabaan. Because I know nga di padi nga kadwa kili hanga born again. So nga kailangan damat ka maborn again. Kita nyo ni Pastor Pangwing, nga founder ti KKMI, may isang padi to 20 years and then na born again. Amen! And then preach na ni Jesus. Ado ti papadi tatang mabuborn again. Palakpak kini Lord. So makita nyo ti power ng panay full of faith na work. Hallelujah! Amen! No mapno na gamin di pamati. Talagang at di pamati kat kwae, ma-display ni Apo Diyos. Ijay life da. Kada ijay full of faith nga tao ni Apo Diyos ti may display. The miracle of God ti may display. Iso nga awan nga nakita nga men nga full of faith ijay Bible nga saan nga nagbalin nga heroes of faith. Hallelujah! So nga dito yung ministry kailangan mawatan nyo. Verse 8! And Stephen, ni Stephen, dabay Stephen na galaroy. Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Kita nyo ti man of faith or full of faith? No full of faith ka, sumursurot, full of power. Haan nga mabalin, nga full of faith ka, ket no power. Basta full of faith ti tao, full of power. Amen. So makita yu jay. Idi ngalapno di power nagararamid iti nakaskas daw ken milagro kadagijay tatao. Kailangan daw tayo di church. Ngam kasano mangyari dayta? Kailangan nga umununa adu dagijay ngagbalin nga full of faith nga believer. Hanga umununa ti miracle, umununa ti faith.
Isu nga the more nga i-preach tayo ti faith, the more nga i-preach tayo dagitoy ket dumaknakal imamati, the more nga rumwar ti signs, wonders, and miracles. Nung nanuhan tayo nga i-preach, I want to mapno ti faith. So nga kailangan, we need to preach first. Tapno makargaan kayo ti faith. Hallelujah. Hitaan nyo di mangyari, iti biyag dagiti ada ti faith na dito Bible sumursurot dagitoy miracles, sumursurot dagiday nga manifestation of God's power. Next nga verse. So nakita yun dito Bible nga ti pinili na dagiday full of faith. So nga da kayo nga sumurot kanyak ditoy, kailan mapno kayo ti faith. Amin tayo. Chapter 11, iti Acts, verse 24. Next verse. Hallelujah. No kasi gamin, siyak diyay. Mapnuag ti pamati. Ti laeng adalang ti upat nga major thanks ngay kastam. Mamamom ni Father God iti biyag mo. Mamamom ni Jesus iti biyag mo. Mamamom ti Holy Ghost iti biyag mo. Maamwam di gospel di biyag mo, diyan full of faith. So nga kunak nga nalaka. Taniapo Diyos sana nga ipaidam iti revelation ti kinasiasin nuna. Kayat na nga i-reveal no sino isuna kalagiday tattao na. Anak na. Adamot ayat ti ama nga hanang am mo ti sarili na di anak na. Diba? No adaman, haan nga pang-function nga tunay nga ama. No handa ka nga maamu ti anak mo, karkaro no ni asawa mo, hangko nga mo no niya nga klasika nga ama. Ngam ni Apo Diyos, He is willing to reveal Himself to His children. Amen? So now, mapantayo dyan. Dahito yung manan, nirugit tayo ijay 22 to 24. Dahito ikat about kani Barnabas. Then tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, di matuktok ko dito ni Barnabas, that he should go as far as Antioch. Verse 23. Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all. Tani Barnabas, exhorter. Not exhorter, encourager. That with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Amen? Dati in-exhort na. Kailangan nga ma-connect kayo kini Apo Diyos. Amen? Kailangan nga stay kayo. Amen. In verse 24, for he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith. Ayan, tinapno ka niya na? Faith. Holy Ghost. Faith. Hallelujah. Ket, dahito nga Barnabas, nga napno iti faith, and much people was added unto the Lord because of him. Di talaga nga ado iti mayasyo na kini Lord, dagiday men and women full of faith. Hallelujah. Kita nyo ijay bagyo, jay divine healing school tayo. Kata, di mo ba si attendance ngam the last Wednesday, 60 plus. And I expect that ngaag-increase.
Because ado ti mahihilan, ado ti ma-enlighten, iti teaching tayo, iti healing. Kailangan tayo nga kwadiay because titunay nga no adalak ti Word of God can like ti believer. Ti believer gayam isuda ti divine healer or divine doctor. Isu nga ti tao ini di time da dagiti masaksakit awi-awiton da ipanda ijay service. Ijay church dang itartaray di masaksakit tapatian niniwan ni Peter kat makaagas. Tata, ayan na ti church nga kakasjay. So, no kitam, the Pastor Chris, TV Joshua, isuda ti agra-round ti the whole world. Tado ti masaksakit dito'y lubong. Na kailangan da, tagijay nga men full of faith. And women. Hallelujah! Kita nyo ka dito kitartarayan da kadagidyan nga na demonyo, kadagiti masaksakit. Ijay church! Hal nga ijay hospital. No ba'y mayati eh? Amen? Ngam ti ayanda, ijay church! Dagidyan nakaida, ijay pagidaan. Itakitaan nyo, dagiti crusade, dagiti men of faith, full of faith. Kita kami dyan tinaka-oxygen, nagapuda dyan hospital, napanday dyan crusade. Haan nga nagapuda dyan crusade, nga mapan dyan hospital, nagapuda hospital, nga mapan dyan crusade. One day, makita yun diyan. If you believe, tado dagdang-dangag ka na tayo dyan hospital. Live stream, can radio. Amen. One day. Kitaan nyo diba, ipaday, idurduro na naka-oxygen, nga matmatay. Nga ilihans. Madamdamat tinmaray. Nga nagna. Dapat ito binubutan na ito nga dito pag-angal sana. Amen. Oh, di ay timaysa dito eh. Kita nyo nga, makalkalbo ata, nakimo. Ngam kinimo ni Jesus. Kasi kumati church, suno makitak na giday, agsangsangit ak Lord. Dito ay acts, di bang kitam, dito na ngayon, bangon mo nga church. Ngamayan nan tatala dito'y nga church, dito'y rabaw talaga. Iso nga kunak, thank you, tada pa lang na Pastor Chris na TV Joshua. Salamat nga na gito'y Andres Bisone, salamat nga na ibagbagak na giday, makitkitak nga day-day, nga agpipreach, ngam inayon munda kami, Father. So nga kailangan nagbalin tayo nga full of faith. Amen! Hallelujah! So makita yun dahil. And another, mapantay di Hebrews chapter 10 verse 22. Ti maka-approach si the throne of God. Nga makagunod iti grace. Dagijay nga full of faith. Naglawag di ko na ni Santiago, nga nagkaradag kagatagdodwa ka, awan maawat mo. So, kailangan, no approach from the Lord. Faith. No doubt. Nothing wavering. Hallelujah. So, Hebrews 10:22. Oh, praise God! Napno kayo ba tibamati? Tila dumay no, ururayin nyo how to be filled with faith. Ito ururayin nyo, pero aguray kayo. Narigat no, katarataray tayo. So, ipakpakitak pa lang na kailangan iti tao nga believer, ngagbalin nga full of faith. Haan nga half, haan nga little faith, full of faith. Hallelujah. So, magita yung dahil, let us draw near. And that is so masilagan tayo, kiniapo Diyos.
The verse 19 and 20. Makita yung nga, dan itinlukat ni Apo Diyos nga new and living way. Dadi bakbagak. No maminsan, ada day mabangbag dito ko, no, sa kaslas sursuron, madik kag sursuron, nga nuwabalin. Because saan nga managsuron ni Jesus? He is within me. I have the Spirit of Christ. Ngahaan nga managsursuron. Pero, step by step na yan, baka mangagyukot medyo agsuruna ka daw. Kita, that is, naintauan no agsuruna. Amen? Ano baga ni Jesus yan nagsuruna? Let us draw near with a true heart and full assurance of faith. Kita nyo rin dahil kailangan nga full assurance of faith no masilag ka iti Diyos. Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So, bilang tayo verse 19-20. Hallelujah! So, no masilag ka iti Diyos. Kailangan di makita na ka, your faith. Aday sursuro miidi agsangit kamot gamin kasla pilitom ti agsangit isu di tinangalaan ti laduma ano kararag danuhan dang agsangit hanan nga denggan ni Lord. So nga dan di kararag nga Hapo Diyos no kunala ka nga maso. Hapo Diyos. Uray hanga awan luluana kasi na lang para denggan ni Lord. Pero tinaibaga han nga daday rupam nga agmangit ti denggan ni Lord. Faith. Urag sangit ka, no faith. Amen. Nga urag sangit ka, no doubt. Hanggang makasidag. Tati makasidag. They full of faith. Full assurance of faith. Having therefore, brethren, boldness. Tinaturod nga sumrak na trono ti Diyos. They full of faith. To enter into the holiest by the blood of Jesus. Verse 20. By a new and living way. Ito yung manda kong kunak nga, tidalan ngayon lukat pa'y ni Apo Diyos kada tayo, new and living way. Naibagak na ito, may isang makidibdibati kanya. Ibagak nga makidibdibati liya ita, aduti ko anak, katikpanayin lang ako kuten. Jay bagbagan ni Brad Ili Soriano. Kat isuti lablaban na kanyak. So ako na, baga ko na ito Amo yung hanak man nga makidibati kanya na. Pero yung dating daan, tatagalog gusto na Yung dating daan na sinasabi niyo, pinalitan na ni Jesus yun. Kasi may ibinigay na si Jesus, may nun siyang inopen na way natin to approach the living God, new and living way. Hindi na dati, new. At buhay na daan. Kaya ayaw ko yung dating daan kasi may new. Parang tulay yun na yung dati, medyo lugak na. Mayroon ng new. Yun ay si Jesus. Amen! Santo agtal na. Pero, han tayong agpalakpaki dyan. Ti lawat tayo dyan, ma-open tayo kuma. Nga ni Jesus nga talaga. He is the new and living way. Amen! Abay! Tati, inusan na nga ng lukat, the veil, that is to say, His flesh or His body. Idin-open na di bagina, ket naduyok na di bagina, pimswak ti blood, iso ti ngayon lukat, tilalan tayo jay, throne of grace. Iso nga, ma-approach mo ni Father God, no nagnakay jay. Pinilib mo ni Jesus. Amen! Hallelujah. Kulang di time ko no, just explain ko. Verse 21. And having an high priest over the house of God. Sino man ang high priest tayo tatan? Ni Jesus. Sunan tagay aywan ti balay ti Dios. Isunan tagay aywan ijay holy of holiest ijay heaven. So na-approach man ni Father God kat padim da jay nga padi. Hallelujah. Dumanon. Jay prayer mo, jay, worship mo, gaputa dati high priest siya. Kaya di susuro na ita.
So nga verse 22, sana inlayon diyan. Iso nga umasilag tayo. Nga daanan the full assurance of faith. Nakita niyo ba the full of faith? Kailangan ba the full of faith? Yes, amen. Ito Bible gawin. Live by faith, walk by faith, nakita siya lain. Hallelujah! Amen? Kuna ni Paul, hanon nga siya tagbibiyag, is no longer I that liveth, but Christ liveth in me. Katibiyag ko tatan, pagbiag ko kini Jesus by faith. So ano apa yung magbaka, I am healed? I am healed in Christ. E bagbaga ka apa yung qualified in heaven? I am qualified in the throne of God to approach the throne because of Jesus. Apa yung bagbaga, nga natawid ko ti promise in Christ because of Jesus. I am blessed and I am rich. Habang ibagbagak na I have power to heal the sick because Jesus is within me and He is doctor of doctors. So amin nga ramida na ibasi iti faith ko kini Jesus. Can uray na kayo, I encourage you. So I receive you nga you have long life because Jesus is life. Kasi amin. So nga kitaan nyo amin kini Father God, kini Jesus, Holy Ghost, kini Gospel, nga amin na giday, kukwayo. Kukwayon. Palakpak kini Jesus. So now, last, ay ted ko ka na kayo. That to full of faith, na kunak, kailan mapno kayo, the revelation, knowledge of God. How to be filled with faith, knowledge. Mapno kayo di panakam amu iti Diyos. Pakita ka na kayo. Ephesians 3:19. Amen. Mapno kayo pamati kini Jesus. Diyo mo lang nga ma-overcome ngayon, lagi ay dinidemonyo idebiyagyo. Nabiliban nyo amin kini Jesus, na kina Jesus na, di kayong maka-overcome. Because He is our victory. So makita nyo dito Ephesians 3, verse 18, may be able to comprehend with all the saints. Comprehend na dyan, comprehend. Comprehend. Dito'y daduma, understand. Ada nga di makomprehend, kaspargan di kunala nga ni Jesus isuti long life mo. Makomprehend mo madaday di understanding mo. Holy Spirit di makay-reveal if you believe. Isu nga uray bagbagada Jesus is your long life, han mo latang mas-sense nga you have long life, nuhaan kay reveal ti Holy Ghost. Isu nga, kahit na sa wali ay han mo pa nga na-comprehend. So nga di bagbaga ni Brad Joffrey, kasmarga ni baga nga he is a millionaire. Nagrigat mo pa nga ma-comprehend da dyan, nuhaan mo binilieve nga ni Jesus Christ more than million in your life. Kung nasyak na ibagbaga na dyan, yes, amen. Uray siya, kung kunakpay nga dagos. Ibagbaga na nga million, uray pa'y nayuna na. Million, yes. Because ni Jesus, han mamabaluran di million in your life. Tatawid amin ni Jesus the heaven and earth, gold, silver, money, trees. Amin nga sa nikwate ama, tawid ni Kristo, kat amin nga nang believe ka ni Kristo, nakipagtawid iti ama. So, gasang bima na dyan nga tawid mo, ibagampay lang hang ka millionaire. Ngam no, awan revelation mo, foolishness ken kaliyay. Kasi kita ang tibulsam nga awan imbubulsana. Kaya't nangasawan, ti faith mo in your pocket. That is faith in the pocket. That's not faith in Christ. Because faith in Christ, you are a millionaire.
So nga, deti karakararag ko kada kayo dito church, Lord, open their eyes. Open their understanding ta makita na di tawid na king kain Christ. So nga dito ikalan makomprehend you. No anya ti kalawa, kaatidog, kauneg, ken kangato, ti ayat ni Kristo. So nga kailangan ti comprehension, ket revelation ti makaaramid dyan. Verse 19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. How to be filled with faith? Mapno ka tin knowledge, ijay fullness of God. So nga the more nga mapmapno ka ti panakam-am mo iti Diyos, mapmapno ka ti faith, because God is a God of faith. The same mo lang di mapno ti ayat. No maawatam di ayat ti Diyos, kasano kadakkel na, nga iso ti nagbabalaking ka, mapmapno ka ti love. No mapmapno ka mat ti knowledge, ti kinadiyos ti Diyos, mapmapno ka ti faith. So nga nakasalalay amin, ijay knowledge mo kini Apo Diyos, ti kastam nga mapuno ti faith. Hallelujah! Next, nakitaan tayo, ijay knowledge. So, ito ijay Ephesians matlang. Chapter 1, verse 17 and 18. Ijay verse 17, makita yun rin. Hallelujah! How to be filled with faith? Mapno ka ti knowledge ni kini Father God, kini Jesus, Holy Ghost, kini Gospel. Hallelujah. Okay? So that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation. So nga, amo yung tikarakararag ko nga kanang in my personal life, na kami kini Mrs. Agree kami, holding hands kami. Before nga maturog kami, Lord, continue to reveal yourself. Tapno magkaroon kami ti tunay nga knowledge ken ka. Ken ni Jesus, ti Holy Ghost, ken the Gospel. I-reveal mo dagitoy tapno maamamumis ka. Ta only by knowledge, revelation knowledge, nga mapurmaak nga kasken ka. Ito nalpas kami nagkararagaya, kararag ko na gito bing, kararag ko matay ito'y church. Da kayo, ngayon apon ni Lord, ito'y Jesus, the Good Shepherd Church. And then sabayak ti minsahi. Halang ang manay nga karkararag kat bigla, ngayon ka agsaysayoti, kat pinmigsa ti pamatim. Kailangan nga sabayak na jay iti preaching, teaching, tapno malawagan ka. Pero kailangan mat nga kararag. Kailangan mat nga amuan ti Diyos. True revelation. Amen? Jadi ko na makomprehend. So nga, nakomprehend ko nga daday, Spirit of Christ nga nagyan kaniya. Ako na, idi namatiak, the Spirit of Christ as a Son, iso day isinumrak kaniya, iso na nga balinak mat nga Son of God. By the Spirit of Christ nga Son of God. In mighty revelation na daday, at least sada na-comprehend ko, kay sugayong nga anak dak ti Diyos, kapo the Spirit of His Son. Nga nagbabalay ka niya. Isumat laggayang nga adakan niyak met, that the Spirit of a Son, because the Spirit of Christ niya. Isungay the same malang, adakan niyak the Spirit of Doctor of Doctors. Because the Spirit of Christ, Doctor of Doctors within me. Kat ijay matanan agwarasan ti amom. So nga adakan niya the Spirit of King of Kings and Lord of Lords. So nga adakan niya that the Spirit nga nang tawid ti heaven and earth. So nga aming nga sanikuan ni Kristo by His Spirit,
naki ramanak ijay. The same kada kayo. Ket no i-reveal ti Holy Ghost. Ta Holy Ghost ti mag-reveal. Makomprehend mo. Last verse. Verse 18. The eyes of your understanding being enlightened. Ijay nga ma-enlighten ti understanding. Nga maawatam ti kukwam kini Kristo. Maawatam no sino ka kini Kristo. Your true identity in Christ. Maawatam no anya ti pagkakilanlan mo no kinasi asinom in Christ. Iti identity nga kunada. Amen. No sino ka da de kina Kristo ni Kristo isu de kinasi asinom in the kingdom of God. Once nga may enlighten kay da, ti may enlighten, malawagan, masilawan, aglawag ting kariyay. So nga nagitay pa iti karara ko, ilawag mo kanyak, Father God, medyo blurred pa lang. Lawagan dakpay. Ilawag mo nga the Spirit ni Kristo is Spirit of righteousness and holiness and my spirit, soul, and body. Tapno makita ni Jesus in the spirit realm as my righteousness, as my holiness. Kaya't kung I overcome the sin in this world, kaya't kung I overcome the worldliness and demon spirit because they are unclean, but your spirit that is within me is so pure, so clean. The more nga may reveal, may enlighten na kada, the more nga ma-overcome tayo the power of sin nito'y earth. And the more nga manifest the righteousness and holiness and power of God by faith. So nga tatahanan kayo nga kasi, be positive. Siyak na jay mapno ti pamati. Siyak na jay gumagat nga kararahan. Siyak na tagapagtawid. Siyak na usaran ni Lord in these last days. May saki jay, tanda iramanak, ijay Spirit of Christ. Ngada ka niya. Kailangan ay confess yun dyan, sayo inayon, the Spirit of Christ, long life, the Spirit of Christ, health, the Spirit of Christ, powerful, the Spirit of Christ, King of Kings and Lord of Lords, na irama na kidyan. So I have the right to cast out demons in Christ. Hey, tikanayon yung I confess. In kana agrema, kat no agrema ituloy yo, ta nangato ti kaya nang abutan di tab abutan ti faith, ti fullness of God. Kaya dahil nalpas yung message sa iyo, isang patuloy kayo lata sumubaybay. Kaya naginiyawan pakiat atina na mabalin nyo makiaten iti services sa iyo. Iti Jesus, the Good Shepherd Church, to La Trinidad, Baguio City, kan aming outreach sa iyo. Even iti Hong Kong, kaya na dumapay nga lugar iti the whole world. Niya po Diyos, iti mang bless kada kayo amin, isunod ti blessing iti life you in Christ. Singga na tumanan, ito namay nga programa tayo. Bye-bye. God bless you.